Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, Хасанул Басри рахматуллахи алейх, инна фуланан яштимука фaqal. Бирөө келди, Хасанул Басри деген аулия алымга айтты, паланчы сизди сөктү деди. Бүгүн шондойлор көп. Элди бөлүп жок, паланчы сизди андай деп атат. Паланчы жерде отурса сизди сөктү дедилер. Мархабан би хасанатин лам а'малха. Мен кылбаган сооп мага кош келсин деди. Мен кылбаган сооптор мага кош келсин. Анда кандай? Гыйбат кылган адамдын соону буга берет. Вала матаб фиха. Ал соопка мен чарчаган да жокмун. Вала ядгул фиха уджбун вала рия. Ал мага келген соопка мен эл көрсүн да кылган жокмун, кожо көрсүн да кылган жокмун. Муну кылдым деп мактанбадым деген мага келген сооптор кош келсин деди. Сен гыйбат кылсаң, окуган намазың соопторуң бирөөгө берип коесуң. Ал чарчабаган адам алат. Абу Ханифа мазхабы да Абу Ханифа айтат экен, мен гыйбат кылсам, гыйбат кылууга эң татыктуу адам мен ата энем дептир. Эмне үчүн? Мен соомду ата энем алсын деген, башкаларга бербейм деген. Бүгүн тилекке каршы эркектер аялдардан да өтүп кеттик да. Уюлдук телефон, соцсеттерде отуруп, окусаң 70% ушак айың да. Бирөөдү шубамай, башка кылбай. Жаа ражул иля Халид ибн Валид. Халид ибн Валид Алланын кылычы болгон пайгамбардын жоокери бул. Буга бирөө келди да айтты. Фуланун шатамак, сизди паланчы сөктү деди. Паланчы сизге акарат келтирди деди. Халид ибн Валид не dedi? Toktu anız razbor kılam degen yok da aydı. Tilka sahifatu falyamlah bima şaa. Al özünün parakçası dedi. Delosunu kalagan nerse men toltura versin dedi. Günөө menen toltura, soğuk men tol özü biledi. Sizdi palançı gıybat kıldı, palançı uşaklar dediler. Ne dedi? Al özünün parakçası dedi. Delosunu kalagan nerse men toltura versin dedi. Vahib ibn Munabbih degenge kelip, inna fulan şatamak palançı sizdi söktü dediler. Kale ama vecede şeytan rasulan gayrak. Uşak aytıp kelgenge Vahib ibn Munabbih aytты. Şaytan senden başka elçi tapmay kaldı bu dedi. Bugün oşonday şaytanlar köptü. Kelip alıp sizdi palançı onday dedi, sizdi palançı bunday dedi. Aytıp kelgenge Vahib ibn Munabbih kayıtta aytты, kim aytты, razbor kılam degen joktu. Şaytan senden başka elçi tapmay kaldı bu dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan Ali ibn Hüseyin, Hazreti Ali'nin balası Hüseyin'e palançı sizdi tili menen mınday dedi, jamandadı. Sizdin etinizi jep anday dep sizdin kadır barkыңызды töktü dedi. Hüseyin mınday dedi. İn kana ma qala fiya haqqan, eger anın aytqаны çында эле менде bolsa dedi, Kudayım meni keçirsin. Eger anın aytqan sözü жалган bolsa, Kudayım anı keçirsin dedi. Eger meni jamandagan adamdın sıfatı mende bolsa, Kudayım meni keçirsin. Eger anın aytqan sözü mende bolbosa, Kudayım onu keçirsin dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir alımga gelip palançı sizdi söktü dediler. Alım aytты. Aytıp söz aytıp kelgenge. Palançıgo nayzaсын urup tur maga тийбей kalsa sen ap kelip жүрөгүмө sayıp jatasыңбы dedi. Sen aytkan palançı nayzaсын maga saysa тийбей kalgan nayzаны sen ap kelip жүрөгүмө sayıp jatasыңбы dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugünkü bayandan oylonolu. Kabir azabının 3/1 uşaktan bolot eken. Dagı 3/1 gıybattan bolot eken.